Küsmeyen ilk şüpheleye sattı beni bir keleye. Vurdular inceleye, benim şadım. Halvetiyem hem uşşakiyem Rufayiyem hem Şabaniyem. İndim şeyin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna. Benim şadım.
Aksakallı bir kişiydi. Erenlerin paşadır hu, benim şahım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين إما بعد Mangle praylalen saydime peynalen cemaati muslimin. Allah eskor rahmeti, Allah eskor bereketi, Allah eskor makfireti, upra tumende, upra amende te ovo inšallah. Pošto abisno dersi najavimo a savke temaja so andindorki o anav o ponašiba maškar o derviši hem Jikoshevo, tani jak odredimi emisija, so poviše kovol kerindor lafi o ponašajne maškar kovernikja, ko kerava kadar lafi magal samo te navednavko jak nakratko, na ne to samo akava tarikatsko, nego kaj izjasnobe istovremeno jak šerijatsko da so potočno značinala sar o džemati trebala to vol prekaliko jak hođa o hođa da sarka trebalo te ponašnope prekaliko džemati. A da leskolo da se bepi odlučinem amen tekera jak šužo sovpeti, ema da leskolo da se bepi ka zamolnavtumen te ovo pazljivo te hava akava, demek sar sovakirala bez haklakoja te hava erkanea edepea te pratina od dersi. A da leskoro da se bepi ka zamolnavtumen, so še moguće toven strpljiva ko dersi, so ske ko vedamen duje efendije, so ko objasnine namen je ko potočno teze sašaj amen te ponašinamen jekekheja ili potočno maškaramende. Pa da leskoro da se bepi ko džarav hari te spodelinen akva video so še moguće spodelinen te šaj тавol ko sekaske, sar so vakirava sekogаш това повеше джандеем, това повеше пошукар ко серате мустакин квакереа лафи, значи ко праведно дромо. Ема да лескро да себе бихава наведна, значи истопалем јек главна точка, опитај на соковен, дали кашај опитај на матовен, значи кога керено дерси о ефендие, него питај нека поставинем пески крајка, то поточно, аракинено питајна, кога завишнена гала ду ефендија те поставиненленге, те шајто волтуменге пообширно објаснене. А вдиелелем јек заиста бајаги време, осоду ефендија, значи силен максимално време, кој со шајте керен пообширно акале темата лафи, а дале ско себе пи мат дуго влачинав, само бива керав споделинен, хем говор со шај, хем опитајна некоја члам ги за крајка. Значи пред да леско себе пи кадавјек акценти прво му кав ме бут мангле ем цениме ефендија, да ваѓа најале сар некој, а да вајтано мо мангло ценимо шеј ефендија о Мустафа, шеј ефенди оса сто солелан погото авдисутно дивесте, која керала значи за петок џумаке авдисутно време те беше te objašnjavам je jak šužo sovpeti kova su aminge bus značeno kovo inšala ela heskera navea, a da leskro sebe pi manglum isto hari poopširno te kerale, a nema minge jak odluka metaj tu, a mare plale
поточно Саидиме Тахир Салиов, овда те објаснил, значи, пе странатар, саршај амен одини пошкарте аладинале. Ше ефенди, магијате му ка одмај сали ефендија Тахире, или магија про те екселами те мануш, те ахшиконги, кои се тане моментално кокоа? Најболе ковол мела мислинава када кова сутрин жене емсао прелякова заедничко којек. Одолеске мангава заедничко, неколо тајри да му прав присутно, кога со сварно калбе сарандар, мангава леда, мангава туда емсарене мангава. Поготово акава отправо тајри. До кари ектерно, кога со шајтева керава кена мате керена кате симпатија керава, него сварно таро Анджа таро му калби мангавале, емолинава ева Аллае, увек те бараруле скоро знајне. Одолетке да викињуме тајреја това заедничко, уске бут мануша јавнена песманге, емагена заедничко това увеклеја. Аме увеклеја сим, о тајри мандеме ко тајри сим, тоа е јасно стика. Меđutim, вакергумарица кратко, сварно, ако правјек, кога сој, сварно ка помогнува мен бутер ромен, Кјамари романи популација, кјамари романи чип, иако ви романи чип пенџарово до окарама наја до окар, коте со лазиме ка помогнаве тајре кога шај, кога со динјаба до осиле, терамите керав сајб саленге, и џумата керав ленге мубареко, нека на кумаре ракјата оленге ресалоке, иншалла нека шунена мен, вакергумо платити да накаре каненца ракате, него калбескере каненцар, нека шунена мен, иншалла те правдјо, шунена мен да река немцар, па заедничко какерала фима бети, сведла со бети. Тарлази ми ек дервишите по нашино пе премало ек ефендија, или шево, таро шево лазуми пале премало лесте, а истовремено да ек ходжа, сад лазумите по нашино пе премало по џемати, од џемати да сад лазумите по нашино пе премало ходжа. Одолеске терамите керав саренење, па мукаварица о предност, потернеске, тајреске, овда не керолафи. Selamun aleyküm. Ja, Efendi Tahir, putimange čest so palem isjamen o šaipa tuja, te kjera pa nekšuži emisija koja so Andin Kjerdo, znači staršajte ponašinopes jek Berniko prema Bernikoja. Катара мен е поопширено исто те дики пастар МТ странатар би ова исто буд за благодариме те шај со клапе те хава кава со бети тутар реско се ве писеля мен кераото про селаму алейкум шукар солан манге ме емисијате бутинун задоволно со било кога те керав те лафи ту со ног бинеаман, а да лескро себе пидо бинеаман рабаројек акценти, давато ки ек могучност те шајте селамин кере те дикутне, амаре дикутне, бујрум ефенди и камера туке, бујрум. Овсас томоплал, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху. Сако мангле прала, копења, кој со амен дикол, кој со амен наштидате дикол, после може дикол амен, преку Facebook или преку YouTube, мангав одовол прво амари чип толеснино. Оти ако олеснинула амари чип, амен какерас ката вахија, ката Курани, ката хадиси вази. Ако аменге накерола колајлуко, надола аменге сила кувети наштикера лафи, сако прала, сашто вакирја миро шехо, миро ефендија, Мустафа, сашто пенџа требо авка тишунопес и срцесар и калбесар тишунопес ака лафија соске амен секојаш на намен време стикловас сарсо некас и си времес али амен отитут бут мангас бутсан спрема миреја катсан бут екучо екетанесте териоз дехан ефенди ек шехсадесан ту сометумен почитувина мислинав кишутка сако прала кој со наџанен и сока џанен амен меѓу Мустафа, меѓу Туменде, меѓу ко Кенан Ефендија, значи иншалла мангав сако прала те кераса лафи ем ко шеријати, ем ко тарикати, ем ко меламети, сар ек дервиши, сар ек ученико, спрема ко учители или ек дервиши, спрема ко шехо, спрема ко муршиди,
Само едепи ахлако треба доволес. Значи, иншалlah ика tema kakiras lafi. Paleni noh uştekvari vakirab. Sarnenge selami, saygıya. Ama ako mangi dozvolinesa samo ek minuta, ek horahanos mesajı te biçalav, oti dikav akana horahaya but amen pratinen direktno. Buyurun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cenab-ı Allah'ın güç ve kuvvet ve kudret iradesiyle inşallah bütün dostlarıma buradan Almanya'dan Dehran Efendi'nin radyo televizyasından canlı olarak sohbet muhabbet yapıyoruz. Yani tabii başka bir dilde sohbet muhabbet yapacağız. Tam Türkçe sohbet muhabbet etmeyeceğiz. Bazı sözler konu anlamadığımız gibi güzel bu dilde Mustafa Efendi, Şeyh Efendi Makedonya'dan bize tercüme edecek. Onun için bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma, bütün aşık olan insanlara ve özel olarak bütün melamet ehlilere buradan saygılar, selamlar ve hürmetler yollarım. Ve inşallah sohbet hiç de dinlemesinler, hiç de duymasınlar, hiç de anlamasınlar. Yeter birbirimizi görmek, yeter birbirimizin celali ve cemali görmek, seyretmek. Bu da bir ibadettir. Saygılar ve selamlar. Türkiye olsun, Makedonya olsun, Vinica olsun, Vinica'dan ta bütün Avrupa'ya herkese selamlar ve saygılar dilerim efendim. Поетано е интернационално, значи програма кој што ќе ролат песта повеќето, значи чибија лафија да скруда се бепи магитано буд драго кој ќе ролат исто е ќе барвале чибата кој ќе ролат лафи, значи тари барвале чиптани и корани ем е кефендија се објаснила ми значи ки корани да чип мејнум буд прецизно ака лесте кој ќе рад дека си буд пуре ама ресторанатар со хавена и корани чип буд фино емоленге којатано падна поколе локо да лескро да се бепи мислела дека не тоа никас проблеми со Ефендија исто ко корани да објаснила менге а тумен нормално повеќето ковен објасниме ки романи чип. Значи пред да почне емисија мангавате те вакирав сај праленге сојтане моментално ко лајв те поздравим навенса со Чао, значи о редослед, са прво би мангавте захвалинама амаре пралеске, поточно ефендијаске ехли зикр, адавајтано окенани леске бароселами джи лесте лескере фамилијате, хем Аллах неколо разија лестар, ишала леја да кола мен е приликата шеј, овдате и клела менде те керала ми ги ешужо собети, суске лескро капацитетите, исто е кушужо ниво, мислинава дека кола мена да е могушност. Евала ефендијаске, исто туке да неколо Сакрила без шукар особетите дознанеле од Дерсија Маро Евала сојна на Менсар, ек баро селами исто автоматски тејаче Харесте ко Дженгис Хусейн, алейкум селам кардаш, Аллах некој разија тортете фамилијатар, исто ек баро поздрав амаре не ве гледа ческе кога со чинарла пенеджат ехли бет Ресулла Бериша некола ми ги са 100 пе фамилија хем нормално пе магленца кој со танелеске кио која кио колина, хем нормално мангава те поздравимна ме јаканда прале сојтано о Хајри Кјамил, о скојтано академија ваким секогаш о Куранија менге буд паше суске јакава чојтано јек буд прецизно која етија ем авдие мислам дека коламен исто лескере да странатар јек помоќ со аменка помоќ неламен курански ајетија, а баш куранска ајетија да нема уопште мисел сумња суски сјамен јек дујеш Ефендија кола со шете објаснен поопширано о ајетија. Обсасто сојна на менсар му прав исто туда Аллах некој разија тврде и сјамен мислава панда Ефендија кој сојтане мега покушинав те керавле например ко селами Алиша Бајр ме на џанаб башукар коранема како керав хош гелдинес еписинес сојнен тумен ака моментално ки програма, ако ака почнал те керол од Тахир Ефендија ка објаснил исто дека керол туменге дека нен тумен буд со се срцеја, значи и нен повикумеа мен за ки програма. Исто алейкум селам Еркан Салиов, Арчем Опрал, Шукар туда сојнан Манцар, тоа магисто со 100 те фамилија, те шуже чавеа, Аллах нека наградине
џамдипаја насусито тута до џамдипа ишала опа на повише џамдипа тоеле хем тој керламин ге овда со бети која кавило бакти лескоро те беша олесара те хава панах пошуше лафија сартутар. Мо прал исто коламен тутар кратко време јекшужи програма, а давајте но со крила писамаро цилитуја, ама дреско се кера јек ваверпути лафи, значи јек баро селя меѓутуте хем джете ахлибетесте, поточно те мангле фамилијаке. Нормално, амаро прало Ибраими, пером најада исто баро селя меѓутуте, мате дуговлачина селями сарнеги кои се тане моментално програма со каменда покасно, морате најавинав и си порталјата со наштиите те каленгере порукија кате, а канава кера веќе баро селями джилендеда, кој со кади кел покасно да кој YouTube ово програме, а ке селями керавален мандар, тародуј ефендија, ако керава калестар, значи морам јеке ефендија ме секогаш те поздрави навле, а двајтано мо мангло прал омергани, султани ешевенгоро овитано о Тахири, јек султани, јек најпрошево со постојнела, моментално поготоа марики романи популација, ама рошево о ше Тахири, овитано јаканда овтордеш овто берш, Allah nagradindale panda sastipaya neka iladinala menge. Јек баро селями джилесте ефенди, ме мангавате навина кратко, значи исто јек баро селями джико Хасан Али Хусейн, Омер Осман. Намагате дуговлачина, значи емисеја селями ситуен бари, продуктумен о споделено о видео, тешете починене со бетеа, дека моментално о лафи ме султанеске ше Мустафаске овка ка водиналари и програма со ски силе и екшужи тактика бива крава калеске, а далеско се вика да лафи леске, ајде ше Мустафа ка дукавту така на хари бујру почите програма. Selamete kerap sarınenge aşkiyan kaşununamen tuakirena korane cam kulaklin. Znači aşkeskere kanensa. Tajer i temata ni amari kuatano je depi ili kuatano ponašajne ili kolo uslovija itane oševo premalo oderviši premalo ševo. Ама на ете джак ја каја дуито тема, него те аркера алита јек прашајне, тедика арита те квата роширијаско, оходжа саво лазими толе понашајне премало џемати, емо џемати која понашајне лазими толе премало о оџа. Бујру. Eyvallah efendim. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. O doğu tümene raziyat ol. İnşallah odovol sarsova kirom pago pakava kira ake çibate ake kalbeste ake ruhoste ake teloste inşallah te dole kuvveti kudreti te pomožnova menge te olestin kirol amaro kapaciteti amari čip amaro znaje. Туме бушка джајна авка знае сасо и си меѓу аменде си са и девлескору знае. Ама тумаро прашање ек оџа сар треботе понашинопес спрема ко џемати. Туме бушка джанен дека оџа си ек имами со денешно време амаро пегамбери Хазрет Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ве селем. Осине о главно имами. Значи сарне омануша, сарне со сјамамен, леста сиклам, сар треботе читина со Курани, сар треботе читина и Фатиха, сар треботе кирас о намази. Ко Курани се каети вакел вема ерсеннаке illa rahmete lil alemi. Ey Muhammed, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Arita. Tamam. Tam Arita. Kbara kula ko envia sure shelo ayeti koto vakillah. Метод бичагун сај светонге сар милост. Бурум. Значи екоџас си требо тоа са милост. Значи секас ке требо милост те гестердино, те си кавол. Сарсо о Курани керими, ако рахмети си ек китапи, ек милост ако си о китапи, ек оџас
Канакаджал ки школа, товол оджас, или товол афызи, или товол професори. Те мангола 6666 аета не кажанол. Те мангола 12.000 хадиса не кажанол. Лес треба прво и прво тоа спрема ко джемати, ек шукар понашај сарсо и сине понашај и Хазрат Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Ме околе емисијате вакириом, значи о сунети муекеде, емо сунети гайри муекеде, амаро пекамбери дек сунетија иси со накълдијас, иси сао сунетија со кълдијас, деке времесте, деке танесте ко саваши, кате Исус Исне саваши оготе сунетија на кълдијас, ама саваши, моменте, саваши псалален значи нова борба. Борба. Значи, борба, значи амаро пекамбери, сарсо ака сунетија, ајас котан, ака сунетја са ајас милостесар, рахметесар. Соске овси коалеми ек милости, овси коалеми ек шукар рахмети. Денешно време требол амен, о Кур'ани, канака читинас, ека ети, дуе етија, трина етија, нема веза. Значи, авка ети екоджас, треба те уживинолен прво песте, те размислинол сар амаро пекамбери ајас авкадини. Авкадини амаро пекамбери ајас са ахлакосар, са едепесар, са сайгиасар. Соске о Курани керими си бен ме тут муклом я Мухамед акале дунјате мире едепесар, мире ахлакосар, мире манушенге асавко ахлаку сикав ве мам представине ленге ја Мухамед. Амен, денешно време, те мангол оджас, те мангол афызи, те мангол професори. Ксо мангол нековол, ако амен, значи спрема Мухамед алейхиссаламско сунети, спрема амаре пекамберско сунети гайри муекеде. Кај со геолог Медина, значи ака сунетија, амен канастен котан, значи о Кур'ани керими, канас амен котан, амен почнинасте добинас ек ахлакско, ек едепско капацитети. Амен авка капацитети, штом лес добинас, почнино тоа амен ашки, почнино тоа амен волја. Лек пример, месома кана е коджас, има кана учиом школа, има кана и симан джемати, 10, 15, 20 души меѓу манде териовен, треба мелен те кълдрединав авка намази. О Кур'ани, вакирол одовол ко Мухамед алейхиссалам, ја Мухамед, канака читине о Кур'ани, о аети, тане, похари те читине, ми кулја тахавен, миро джемати тахавон, бенем кулларым анласынар. Демек ки, амен авдиес, о аетија, похари канака читинаслен, значи амен дас ек волја ко джемати. Амен, ако нашти дас аменге волја, меѓу манде е меѓу мире джематесте, од тога е ко джалукос иси ек сакатлуко, ек ноксалнуко, ек нешто на нај уред. А за да товол са комплет, треба и прво те джанол соси едепи, соси ахлакос. Бучу картумен джанен, кана амаро пекамбери на нас кере, ало о мануша, пучен и Хазрети Аиша, ја Аише, амаро пекамбери, канаво ки джамија буци ахлаклија спрема ко джемати, буци едеплија спрема ко джемати. Ов кана авол кере, сарсиле скоро едепи, сарсилеско понашај спрема туте. И Хазрети Аиша, рада Аллаху анамыз, вакирол, тумен, дали вакирол читинем Кур'ани? Да, амен читинас Кур'ани. Иште цело леско Кур'ани си вакиро ахлакос. Сарсо дикелнес вакиро коме чити, сарсо дикелнес вакиро ки джамија, исто вакиро канавол кере, биле уште дуи фариг вакиро поучо вакирол, дереджета, вакиро побаро ахлакос, побаро едепи, побари дисциплина ѓосредно. Значи, еке оджа скоро. Демек тајр е пекамберескаро салаллаху алейхи ве селем ахлакос сине о Кур'ани. Кесинликле, значи о Кур'ани си и оджа скоро надворешно ек дисциплина, сар треботе дисциплинкерол, амен. Значи, амен треботе джанас, сар требот ласавка абдези, соски ласавка абдези, соси надворешно абдези, ака абдезија, со исиоготе, пример, 3 пати
му истолав, 3 пати ми мосте. Пример, штаре парма концерт това меси. Или ми чанга истолав. Значи, амен ге ек оджас, за да те комплициринол амен. Шерејатско. Треба те джанол оджас шукар. О сунети му екеде, о сунети гайри му екеде, за да ака букја споинјасниден, требал те добинол сунети сение и хазити Мухамед алейхиссалам скоро ахлакос. Ек оджас вема ерсенлаки ила рахмети ил алемин, авка оджас, аке танесте, аке аетесте, кана приближино пес, спрема аке аетесте, джико последно воздухос, ек оджас, авка деваминол. Мате забистен авка противакиравту менге, отиме хорахаенцар, бешав, ве джанав. Дикен, значи ек оджас, козом учинол, аетја, хадисија, джанол, са. Више треботело диплома, о професорја Леске за делнески диплома вакерелнеске о последна аети. Вама ерселнаке ила рахмети ил алемин. Джикај аке алеместе, шукар милостливо, шукар тиро милостливо, надворешно телос, насикавес насмевкасар, шукаре погледесар, шукаре каненца тишунес. Джикај тува керо авка аети, на хавеле шукар, нашти датке диплома. Ама ме ахавиом ефендим, ме ахавиом ей професорум, отогај о професор вакиотке авај, давтке подписи, вема ерсенлаки ила рахмети ил алемин, джико последно воздухос, джико последно нефесе, акале дуњате измети те кере ко мануша. Бучука джанен тумен дека Таир демеки Кеда вакила ме би чагюмту сар милост тове светонге, телолафи милост са кава со вакереале деме. Са со вакерава вкаси Андре ко милост и тумен бучка джанен, кана више бит пред те битинол о намази, пред више те керопес и дова, со вакеропес вамаир селна кила рахметилла алемин. Амин. Пошиназ више те керас и дова. Значи со вема ерселнаке ила рахметилла алемин, ек имами, ек оджас, ек худбес, са завршинол, ем почнинол, ем завршинол, соске авка Енбија суреси 107 аети, авка си еке оджа скоро, еке шехо скоро, еке инсани камиле скоро аети, джико последно воздухос. Вема ерсенляке ила рахметилил алемин. Значи, амен, за да аке милостесте, те хуласко милости, треба и прво, те ахавасамен, те стабилизиринасамен, спрема ко Курани, спрема ки вахија, и сарсо амен учијам о Курани, те стабилизирна самен ки Мухамед алейхиссалам скоро системи емахлакос. Екана таир, пошто вакергеме од джаскоро понашајне, од джаскори и бути о бути со лаземи саров товол, онда пучеаме на менакана. Джематескоро понашајне кова лаземи тол карши оходжа. О джемати си дока ек шукар огледало спрема ко имами. Ек имами, ек оджа кане ирино пеката намази, чтино вемаесен лаки ила рахметила, ирино пекари ко джемати. О джемати да дикол и имаме скоро лико, о имами да дикол и джемате скоро лико. О джемати сар треба те понашинопес. Респекти треба товол, култура треба товол. Нашти ек мануш козом те джанол, козом или ми товол, лес, джико оджаска на каджал, треба те гестердинол ек сајгија. Лес скоро ек аети, соманглас те вакирол ек оджас, треба лес те пучол, те керол тефсири, те керол лес кири мана тикалол. Ек джемати, треба те понашнопе сарко асхапија, сарко Ебу Бекир Сыдык, сарко Хазети Ömer, сарко Осман, Али, Енес бин Нас, Енес бин Малик, Хазети Амза, мате сајдинав ленакана, значи ола сар понашин депес. Нормал тумен бучукар джанен, Ебу Бекир Сыдык, Ömer, Осман, Али, ленгоро понашајете са авер. Ама, значи, ака понашајета, за да те добинас амен, спрема ко имами, спрема ко оджа, спрема ко ефендиета, треба те ласек школа, катар асхапија. Мате забистрен, амаро пекамбери сопетика на керолас, ко асхапија, ко джемати, ало, ек гулуби, ало, ко Ебу Бекир Сыдык агате, ко думо ек гулуби, ало. Сарва керин тумен, гулуби, не? Гулуби, ало. Иакана о асхапија, иринде пошоро кари ко Ебу Бекир Сыдык, о джемати. Вакерон, ја
o pejgamberi vazi kerol, o pejgamberi muhabbeti kerol. Ama ya Ebu Bekir, tireva kerol pikende, isiva kerol e gulubi, va kerol, soske va kerol namrdine va kerol açka, somangete dokajine. Ama amaro pejgamberi zales ke dol odgovori. Penol of tumenge dol ek primeri sako cemaati sar trebotoven. Sar trebotovas ya Resulallah. Diken va kerol. Namangol va kerol temrdin kerol va kerol pi reakcija. Zada mate lol movnimanje, zada mate rumino movazi mosopeti, bile ko gulubi na oštetinol o gulubi, bile ko gulubi na kerol dek problemi te kerole skjačka reakcija, zada o pejgamberi avka mate dikol. Znači dik savi bari reakcija. O Ebu Bekir Sıdık kerol, samo maro pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam, mate gubinol ote pi koncentracija. Amen katar Ebu Bekir Sıdık Kanakalas asavko ek primeri, ek cemaati trebol sa te konstruiren pe sprema ki ođas kere ajetja, sprema ko vazi, nema veza sa o vazi ka kerol. Da li kata ahireti, da li kata kaderi, da li kata melekja, da li kata cehenemi kata cenneti, ek ođas zamenge si ek farzi, ek ođas zamenge si ek direktori, ek ođas zamenge si but nešto, ama kova ođas so ođas so živinol i Hazreti Muhammed alejhi selam skoro milosti, so živinol i Muhammed alejhi selam skoro sohbeti muhabbeti. Efendim. Akana, te maglan te vakerea minge, koja je razlika pomegio vajzi emo sohbeti? Vazi značinol avka. O vazi si znači ek vaiz, amen ko harahani čip vakiras akeske vaiz. Vaiz. Znači vaiz so značino vaiz, znači tu avdijes denešno vreme džas oves muhendisi. Znači ciklo oves hadisija. Učines hadisija. Znači džas učines tefsiri. Oves vaizi, oves sar afızi. Znači isto i razlika si manges celo Kur'ani sar Imamu Azam, Ebu Hanife, Imamu Šafi, Imamu Hanbeli, Muhammed bin Yusuf, Mate Saidin avlen, znači aka manuša so kerde vaizluko kerde. Znači mangle o Kur'ani te živinen ve ki godi tovde. Soske tovde ki godi Mustafa Aga, soske denešno vreme, ake vremende isine borba. Mangenas o Yahudijes, o Kristinjanja, te paraveno kitapi, o lila, o lada so kerde, 10 duši spoindepe, tu siklilan 200 ayeta, ovka siklo 5 ayeta, ovka siklo 30 hadisja, so kerde mühendisliko kerde, so kerde tefsirliko kerde, so kerde meali kerde, prevodi kerde, so kerde o arapsko čip kerde sprema amare čibate, da li si romani, da li si horahani, da li si makedonsko, bosansko. Znači dendam je ekolesnuvanje i amen tahvaso Kur'an. Vaiz ozbori značinol olesnuvanje sprema Kur'an. Vaiz olesnuvanje sprema Kur'an. Znači olesnin kerotike o ajeti, znači sar trebol te ahaves. Te halovale poškare. Akana, da. Ondak, vaizi vakergana minge ondak. Akana sohbeti soji. Soske vakergimi razlika pomegio vaizemo sohbeti. O sohbeti si afka, znači o vaizi kana tu kere, o vaizi kana tu šune, kata vaizi, znači primjer 10 ajeta, 5 ajeta ili 3 ajeta, šune, i tu so kere mangete hule odmah ko sohbeti. Sohbeti si duhovno ek materija. Mašallah, Duhovno. masolea. Aga te lea o najbaro principi, primjer, ek primjerite davtuke, primjer ko Kurani isi ekajeti vakirol odovol ogote. Ellezine yu'minune bil gajb. Tako je. Ko Bekare sure. Ko Bakara suresi. Ellezine yu'minu bil gajb. Olav veruvinen ko gajbi. Akano o afızi vakirđavka. Ama sar tu patinaman duhovno meote. Sosavka gajbi. Sar mete hulavko gajbi. Znači, trebol amen, taraka asavke manuşa, kata vaizluko, katar ođaluko. Taraka asavke manuşa, tu patinin amen kate, ko muhabeti, ko sohbeti. O sohbeti si vnatrešno račistuje kako jedan primjer, kako jedan zikrullah. O Kurani se kajeti vakiro ademu zikrullah. Najbaro ibadeti si o zikrullah. Ama
o fehmi tez dogan vakirol açka, o fehmi tez dogan Hazretleri vakirol Adem-u zikrullah o tez načinol bir insani kamilin muhabbetidir. Eke insani kamile skoro sohbeti, insani kamile skoro vaizi, insani kamile skoro muhabbeti se ote. Zaleski o sohbeti si najbaro величанство. Те мангола афзи нековол, те мангола оджас нековол, о сохпети си најистини. Соске најшукар сохпети кој ќе ролас, о најшукар сохпети ќе ролас о Хазети Алијас. Саката расхапија, о Хазети Алијас најшукар сохпети ќе ролас, о Хазети Османи ваизлукос ќе ролас, о Хазети Өмери ов спрема ки држава, спрема ки пуф ќе ролас вази, сохпети, о Ебубеки сикаволас о милост, о Ебубеки сикаволас и нација и арапско о исламиетско, ама о Хазети Али радаллаху ан керам Аллаху веч ов сикавола со о мухабети, о сохбети, о илими точно сарко Хазети Мухамед салаллаху алейхи ве селам. Пошто објаснингема кавата шеријатско срана, саконе пралеске со калола кај поука бари, нали вакерола о Курани козарија суре пиндупан што аети. Ем ту продолжин, само те советине, соске осоветување тано бути корисно. А каде? А и сеамен пале хадиси кото вакерола пекамбери салу алейхи ве селем, кај и вера тани ко насихати, значи насихати ко предавање со вакерјан цело време предавање, вајзити керопе коа. Акана џаја, сад лазими това едеби или понашање према ошево, према ло дервиши, емо дервиши према ло ошево. Buyurun. Eyvallah efendim. Teşekkür ederim. Me prvo avkales ek minuta kavakira horahanes aka dujdane ajetja. Em ate inšallah atarka продолжинас и пошукар и подлабоко тема. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'i isi ayeti, Hucurat suresi prvo em vtoro ayeti. Amen. Isi mega amen de Roma, so bučuka džanen o ajetja, mega amen isi bučuka terne čave, so džanen bučuka ro Kur'ani, melengere yakenda čumina, inşallah. Lenzarta ek dive sanisa ka penceresinde. Kur'an-ı vakirol açka, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir ve bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Eakına ate testopirinas hajčka. Testopirinas. Ako mangesa tu avkales prevedine, Hucurat suresi prvo em vtora ayeti. Znači, ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ey tumen soverunena, anglo pekamberi, manaken. Buyurun. Sprema ko dovol, em sprema ko pekamberi, manaken, Allah'tan korkun. Kata dovol tedaran, şüphesiz Allah işiten ve bilendir. Şüphesiz besumya. Vidio somnenije kao dovoltano so šunova em so dikova. Buyurun. Da. Eakına ek dervişi. Atesi misnavi tema. Müridi ne? Ek dervişi. Da, müridi. Da. Müridi. Ek dervişi. Avka ayeti kana kalol. Akana vakirav oromate šunena me šukar akana. Ošpavo vakirjam aver akana averka vakiras hare. Znači, prvo, amen, kana ka hulas ko tarikati ili ko hakikati, trebate za nas soznačno derviš. Soznačno šehos. Ako mange dozvoljena, metu mange kačitladina nešto, so isi dek prala, mož prpatle ste šunenavka, soske amen šujam katar pure manuşa açka, ota aka isi deklafya napišino kolila. Derviş, avka ayeti, ey Muhammed, lenge vaker, jitute, em jimande, matiklo nangle. Vaker lenge ya Muhammed, jitute piroglasos, mate keremučo. Današnjo vreme Mustafa Efendim, sa smo medikav u tija 30 godini, o šeho stajinol o derviši vakiru. Avka,
Соси, ако ошехо следски дозволинола, овка керо лафи. И си право. Ако не дозволинола, нашти керо лафи, соске ту паво вакирянек хадиси, вакиря самаро пекамбери одинисек насихати. Tamam. O nasihati dobine ses Katar Hazreti Muhammed Aleyhisselam. A Muhammed Aleyhisselam na пред 1434 години му каз ек насихати ко исламиете аменге, о Куране му хадиси. Ама денешно време, за да некој лес те представинол, требало аменге ек шехос со джанол о Курани, со джанол о хадисија, о точна хадисија, значи те упатинол амен кате ко дервишлуко. Ек шехо, канака джанол, со значинол, ака штардане елементија. Ш, Е, Ј, Х. Овси шехос денешно време. Ако Ш, Е, Ј, Х на жано соси, ко Куране авкаети вакирол, ленге туте вакирез да ја Мухамед, мада те вакирез ленге ја Мухамед, ола джитуте поджан дека керемпес. Ола меѓу тутар пиро гласос повише кавазен. Со значинол авка, шейх значинол од 3 или од 4 букви потекнинол. Прво, катар шеријати Мухамедие нема тецидопе. Катар ехлибејти нема тецидопе. Катар јексалнуко, таква, онлар таква сахиплеридер. Таква кове, значи буд. Богобојазно, колајтане буд богобојазно со дарана е девлетар ем бару имани керена. Значи Ј авка се со вакирјан, Х со значно Х, значи о Курани керими точно канакачитино екаети требол точно и вистина те джанол. Амен акеске вакираз ки турско дока чип хакикати. Ама ек шехос, ако о шеријати на живинола, о сунети муекеде, о сунети гайри муекеде, о сунети сение, ако на живинола, ако амаро пекамбери са со ајас, со вакирасам ја авка лен, овка чивен, буни алон етеки атен, со вакираса о амаро пекамбери авка ко Куран ајети да иси, ако аменлес авка кераса, добинас ехлибејско љубов. Ехлибејско љубов добинас амен. А што амен добинас ехлибејско љубов, добинас одма таквалуко, со вакиран ту авка збори. Значи таквалуко. Амен од таквалуко добинас и вистина, о хакикати. Денешно време асавке шехи иси. Добро, а од дервиши сар требо тоа спрема ко шехо. Буд од дервиши требо тоа дисциплиниме. Ако одовол вакерола Джико Мухамед алейхиселам тумаре гласија мавазден. Па денешно време амени Мухамед алейхиселам наштидикас. Кај со Мухамед алейхиселам лес и си некој со лес представинол, сар денешно време амен тумен дек ефендиета представинас амаре пекамберес, представинас и ехлибетес, значи джи амен или меджи мире ефендијасте, канакаджав джи мире ефендијасте, нашти вазлав миро гласо још поучо. Ек дервиши требо те жанол шукар те понашинопес спрема ко ефендијас, спрема ко шехос. Соске и дервишескири ознака, и дервишескоро чини, и дервишескоро илими си буд учол. Дервиш потекнул од 5 букви. Дервиш потекнул од 5 букви. Ко Куран иси, елиф, бе, те, се, джим иси. Ама дикана, дервиш потекнул од дал, ра, вав, шин, е. Дали аменавка джанас. Дали аменавка шуям. Епа на шуям, епа сар улам дервишија. Кастале улам дервишија. Соски улам дервишија. Ту улам дервиши ката мерако. Диклан то дат ти дај, то папу уло дервиш, ту улам дервиши. Ниджан на ништо, ама иси тут волја. Еј валла, чуминав тија кендар сар Курани. Ама, за да тове сар ко Юнус емре дервиш, за да тове сар ко Нијази мисли дервиш, требол те джанас соси дал, соси ра, соси вав, соси шин, соси е. Сар и шехос иси 4 точки и дервишез да иси 5 точки. Амен акеске вакерас 9 шартија, 9 условија иси и девлескере сафатија. Пример, хајат, илим, семи, басар,
kelam, kudret, irade, tekvin ve vahdeti vücut. Znači, ako kana kadikas, ovo osum. Peki uštek kaj si uštek? Uštek si tekvin. O tekvini si idealne skoro stvorenje. Znači, ovo 9, so vahdeti vücut, ovo 9. Akana ek manuš, ek dervişi, şunman şukar akana Mustafa'ga. Ek dervişi trebol piro dal. Sote kerol dal demek dünyayı terk. Ajde prevedi manje. Dünyayı terk. Znači, i Dujna te kerola terki, ako ovo sveto, ili Dujna terki te kerola. Te kerol. Dalje. Rahati terk. To volo rahatlık o leskoro te kerol terki. Varlığı terk. O barvalipe te kerol terki. Şehveti terk. Sa okula strastija so isile adla šehvetija, olenda te fırdol, oni tane šehvetija, strastija te fırdolen terki te kerol, buyurun. Em yalani te çivol. Em tena hovavol, o hovajbe te fırdole pesta, tena postojnole Znači, hovajbe. amen, znači amen, aka panjlane točkita, derviş, dal, sosine dünyayı terk etmek. Sarka terk etine ameni dünya, majka dünya avrija. O pekamberi vakirol, bud sanki ka živines, ker butija ke dünyate, ama sanki javine kameres ili posle kameres, katar namazi, mau laftut. Amaro pekamberi vakir. Znači, ogote, i dünya te terketines, i dünya značinol, ka terketines tire ponašaj, sprema ko efendijas, o efendijas doltuke aka elementja, te terketines, te čives, te sojuldines, te nangares tut, katar inati, kata nefreti, kata gururi, kata belnuko, tunijane, međanav, tunijane. Znači tu agate o Hucurat suresi, o prvo i o vtoro ajeti faktički amelnes na nas ko tan. Ama amen, kana kera i dünya terki, akali dünya avri ili soživina aka dünya, na, ajka dünya si bučuži, amen kerala melali. So sejka dünya tahir, o zani i fantazija, so tutut nešto tiro nevsi ulavol, avere ili meste, avere sektate, so tu upatinul asavke sektate, so tu de nešto vreme kana beșes tire mimin kardașesar, keres problemi, inati keres, ogote tu oște i prvo točka, dal, noulan dal, na terketian, na čivian ništo, sarka hules kora. Sarka hules ko rahati te terketme so rahatlıko. So rahatlıko, o nevsi te terketine. Varlığı terk etme. So varlıko, o vücuti te terketine sarko Yunus Emre. O vücuti, tiro efendia, kana kavakiro tuke, avaj, približine tut mange sine, približine tuke moderviši, avaj, mangav tut, o mange ekogledalo, tu te automatski leskoro vas lelalni, dovines ek energija, dovines ek struja, dovines ek milost, dovines ek ljubov, dovines ek teđelija, ek pojava dovines ogote, ve počines leskere jakende te dikez. Štom leskere jakende dikez, tu tiro varlıko. Počines više te terketines. Znači, sanki na postojine sake dünyate. Štom avkada keryan šehveti, o šehveti terketines. Ah, tu ti si šukar vordo, so se manna naj šukar vordo. Ah, lesi si po šukar, lesko bijav po šukar, miro bijav naj šukar, akavada terketines. Nemate dike lesi si tute sosi na naj. Tire haleske ka šukretine, tire životeske ka šukretine. Jalani, sosi jalani, ako tute na živines nešto, a vakeres de ka živines, akada trebate terketines. O jalani trebate čives. Denešno vremes, dervişi si teslimi kodovol. Treba tovol teslimi kodovol ek dervişi. Sar i Mevlana ulo ko Şems Tebrizi. Sar o Yunus Emre ulo ko Tapduk Emre. Sar Hacı Bektaş Veli ulo ko Ahmet Yesevi. Sar Ebu Bekir Sıdık ulo ko Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sar Hacı Salih Rifat Efendi, Sar Abdurrahman Fedai Efendi ule ko Pir Muhammed Nur Arabi. Sar o Tahir Efendiyas uloko Hazreti Tahsin Efendiyas teslimi, treba ek derviši, treba açkat tovol teslimi, te terketinol pire nafela ponašajeta, te terketinol piri nafela fantazija. Od togaj tu džane, meni džanav, mena džanav tu džane. Ili tu mange nešto pišine, metuke treba to odgovarina, ili metuke nešto vakjav, tu mange našte odgovarine, znači avkasi o dal, o ra, o vav, o šin, o je. Znači, tu te aka ponašaj, ako isija, tu nas jan derviši, mopral,
Efendi, moşukar pral, mişukar pen, tu dervişin asiyan. Zaratovez dervişi, sarko Ebu Bekir Sıdık radallahu an. O gulubi, nimango temırdino, o gulubi materi mater ruminol i koncentracija na Muhammed aleyhisselam, denešto vreme ek dervişi, kanakavo džimande, treba to bud stabilizirime, poșorote cactino natele, te șunol, can kula jesar so penjantu, srcesa te șunol, pire efendias, soske ov o šerijate živino o šehos, ov so živino o ehlibetsko, ponašaj živino, o ehlibetsko zerki živino, ov si ek takvaluko, ov si i vistinavka manuš, ov samenge ek primjer o šehluko, ve amenge dologote toibe. Estağfurullah. Estağfurullah el azim, el kerim, el rahim. La ilahe illahu, el hayyul kayyum ve etubu ilej. Tu ke vakirol amaro pekamberi, sedum de se pati ili stopati. Današnjo vreme avka ker, soske odovol tut i melekoncar, vnatrešno račistinol. Ama za da te manges, ake skoro pobaro, tajna te penjare, đako vistinska manuša, so penjarde o hakikati. Koji se aka? Aka se o šehja, da li si halveti, da li si rufaija, da li si nakšija, da li si mevlevija, nasmijine, nikaste kritikuine, sarneva keren Allah. Tu kađa seka star kale vas, a odevel, ako kere tut nasipi, tave ko pobarotan kata dervišluko, amena keske vakiras mürit. Mürit postino ko melameti. Mürit postino ko melameti, ko melamiluku, ko hakikati. Ogote ek müriti, ogote dorestali, ote ma samo te terketino po vücuti, ma samo te terketino efendim po şehveti, ote više džiko šeho kana doreso, o šeho leske vakirol tu mange tove mange müriti, va. Togaš tu trebate de to efali mange, trebate de tifilja mange, trebate de tisfatja mange, trebate de to telo mange, metova komanda tute. Tu sa nek primeri sare komanda, tu komandine o televizori. Tu treba te ovez prema tireše hoste ek komanda, ek aparati, ovte komandino. Ako komandino la dobine ehlibetsko sistemi, dobine ehlibetsko vađipi, dobine ehlibetsko ponašaj, dobine ehlibetsko familija, ve tu otogaj dobine amare pekambere skoro hadisi. Metu menge mukav dujdane emanetija. Ek to emaneti si o Kurani, o duto emaneti si o ehlibeti, o suneti. Znači, koji akenge, ko Kurani, em ko ehlibeti, ka pasuvinol, ko idinol, ka približino pes, znači ov dobinol o pravilno drom. Odovol sarnenge koprala, a savko dervištuko neka kirol nasipi. Ako mam pučesa Mustafa Aga, me savo derviši se oma sprema Mire Efendijaste, pa mekana Miro Efendija u škol, džal telo abdezi, meduškav, ov beşo meda beşav, ov džatelo abdezi medavleski krpa, penomange sokeres tu, penave depi ahlako gösterdinav. Ov asavke ponašajesar, amen so barilamu vinica ili u strumica, znači amen asavke ahlakosar, dobijam dje eke taneste, ne, ić matovol 2% primjer alam, 2% primjer alam. Ama, zada sarne oprala taven ake procenteste, treba bud džikošehos te o vas približna. Džikošehos treba te šunaste skoro lesko sözi, leskoro emări treba te šunas. Štom amen leskoro emări šunas, amen em kata dervišluko, em kata müritluko, dobinas ek pojeni, ehlibetsko, em kuransko. Še Mustafa, mislim da gisi lehari internete problemi me doka koristinavlja kana za jeke informacijake, ali momenteste kada hari pauza še Efendija Tajreske, te šaj hari te Slobodinopes, me zamolina vsa odikutne su etane momentalno ko live, a pitanja te gravelne za pokasno, soske naštite postavljena Efendijaske, ovidano znači kod dersi, ka zamolina tvojno pitanja sa svoj kredem od početak, te šaj te dalne vrednost ki krajka, a moram te pozdravljena, soske dikao ko butana, i si je džem Efendija kate, onavle skoro tano džem salih, naverovatno tano taro Düsseldorf. Che caltaro codo a mezza tano momentalno isnava de karo maneggiano ako na me kirava znači je selam aleyküm Cem Salih Efendi hoş geldiniz
шефат верден бизе, мислам дека шкарба кердум, ако на поможи нед манге, аке о ше Мустафа Палалоно buyurunuz. Şimdi şöyle, yani Cem Salih'a buradan çok çok selamlar. Onun gözlerinden öpüyorum ben. Şu anda başka bir dilde konuşuyoruz. Ama siz yeter birbirimizi görelim, bir ayna olalım. Onun için yani bazı dostlarıma, bazı Roman kardeşlerime, bazı Makedon kardeşlerime, bazı başka insanlarıma yani böylece efendim sorulara karşı bir küçücük hiç olmasa da bir cevap veririz. Tabii ki inşallah Cenab-ı Allah onların da bizim de kalplerimizi mutmain edecek. Bizden buradan Dehran'dan Mustafa Efendi'den yani senin ailene evine selamlar ve saygılar. Ова со два тумачинале, мислам дека ше Мустафа шајте продолжението почибаја и најне хари ки кратко која и најне цидимо јака на Иранан Топало buyurun efendim. Etentar Müslüman. Tayyip Dali şunu ama şu karpı. Da, buyurun efendim. Buyurun. Možda u internet mande nešto čaj. Da li šungovava? Da, šunjoves. Da. Eğer şungovava tamam. Kardeşim kim tercüme edecek? Sen sor anlaymışsın, sen konuş Türkçe. Eğer istersen yaz da Türkçe ben anlaymışsın. Onu tercüme edeceğim. Salih Efendi'ye anlamışsın. Ta ki bir tabi bunlar ne duyarlar bizi anlasınlar. Sen onun için hiç galen olmasın. Salih, akva Tahir, kovay tamo cili sohbete. Афедерс, само тоа ќе завршиме Ефендија ако Джем Салих мислева дека о силе питајна Тајре Ефенди дали кажете во кирилски опитања некој ки крајка сускедавана на дали Ефендијаски ти поставено ки крајка те мангело питајна. Cem kardeşim, güzel kardeşim, dostum benim, abim benim. Yani senin soruların Dehran Efendi okumuş orada. Bir hangi sorularınız varsa inşallah sonunda yani bu program bitmeden önce yani sorularınızı sorabilirsiniz. Yani öyle okumuş. Ben buradan hiçbir şey okumuyorum, bilmiyorum. Yani inşallah bir hangi sorularınız varsa buyurun daha sonra sorun efendim. Eyvallah. Ajde produžim še Mustafa, Afi Kerman je su preklinuti, buyurun. Dobro. Pošto akava bud fantastično vakerjanle ko te stvarno mu kalbi perjan, bud rabinama, hem bud kalbi ala katere, ko je tano ciju e sohbetesko. Pomegi o derviši, emo Mürşidi Kamil. Mürşidi Kamil'e skoro Dali şunu yaman çıkarsa. Şuna tabii efendim. Tabii. Mürşidi Kamil kana kaže nas со значење улавка. Dobro. Mürşidi Kamil'e skoro vazi. Никогаш на битија. Mürşidi Kamil си Асавко ек мануш точно со представинол директно и Хазрети Мухамед алейхиселам. Директно со о Кур'ан и Керими цело купнолес урияс ве овдобијас Mustafa Şeyh Efendim, ov dobiyas ek zikir salihi, dobiyas tevhid efa sıfat zat taciko makam. Afka Kamil'in mürşidi, les koro sopeti, savos isprema ko dervişi, tumen buçka canen, les kateles tetoves, ov asavko sopeti kakiro. Ek primeri kadavtu ke o dehrajn da te šunolavka, mangav te šunenavka. Primera kana, Savosi među derviš i među šeh insani Kamil lengoro sopeti. Da li si nefsi ili ruh? Ek primjeri kavakjavtu ke insani Kamil savo ek manursi. Tu ke meva kerava vav za Skopje, beşav tu sari Kenan Efendiya sari, Dehrane sari, Kamuran Baba sar, nema veza, beşas. Ogote beşas, iva kerav tu ke lemange 3 dane şişeta. Dehran šuneman? Evet, šunava тут. Значи, 3 дане шишета. Ама о шишетово плаво, лоло, зелено. И вакерав туке, леака шишета, джа ки чешма пер пани. Туда джас перес пани. Плаво, зелено, лоло.
акана ме пучавтут, муклен кимаса, авол акана ек джено, авол. Ива керола акана, деманге лоло пани. Хана ме пучавтут, лоло пани постоинол? На. Деманге плаво пани постоинол? На. Зелено пани постоинол? На. Соамен кохавјас, надворешно, и одока ошише и боја. Ама плаво, зелено, лоло, па и на нај. Значи, инсани кјамиле скоро вази, инсани кјамиле скоро сохпети си спрема ки дервишескири боја. Дали си спрема лоло, дали си зелено, дали си плаво, спрема ленскере капацитесте, ов долеске, главно пани, со и пањес на нај, никакво боја, никакво ренки, овлеске дол оправино пани, ама од дервиши, ако джалеске со нефс, ако джалеске со нефис, од тогај ов дикол опај и мюршиди кјамиле скоро вази дикол са лоло, плаво, зелено. Ама туме бучка джанен, дека плаво пај на нај, зелено пај на нај, лоло пај на нај. Ов оготе келол ек тактика инсани кјамили спрема ки годи, спрема акыл мат, акыл маш, акыл кül, значи керол спрема лескере гоѓате, асако ек руханијетско сопети, со ек дервиши сар требол те ахавопес за да тавол джико рухос. Ама ек дервиши, ако ов ахавијаса дал, ра, вав, шин, вее, ака панждан елементија, ако лен ов нангјаријаса, ако ката е фали на ангило, ката се фати на ангило, ката тело на ангило, исто поини добинол и мюршидесар, инсани кјамилесар. Од тогај, од ова керол, мире рухоста туке рухос дејом, а штом тире мире рухоста туке рухос дејом, значи туте да исивиш рухос нај нефси. Од тогај Ибнул Араби, Мухиддин Араби ва керол, асавке мануша иси ки дуња, со пиро нефси керде, нефс мардие, радие, керде, алнарде джаке танесте, олава керол, ленгоро телос ово рухос, ленгор рухос ва керол телос, ленгор нефси ва керол рухос, ленгор рухос ва керол ово нефси. За да тавас амен джаке системесте, бучукар треботе джанас, о сохпети, о мухабети, треботе примина се волјасар, треботе примина се ашкесар, треботе примина се зевкесар. Мустафа ага, бучукар джанен тумен, дека одока о Кур'ани, о Мухамед алейхи селам скоро животи си аменге ек милост, ек разилукос, аменге си ек берекети, аменге си ек нимети, а хавесиман ек нимети си, амен требол те мангас, амен, требол амен бут те мангас, амен. Не мора товес дервиши да, доста кокори туке те кере едепи, тири јак, тиро вас, тире кана ка керес кавакес девла туман бучукар створијан, девла туман бучукар створијан, бучукар чаве, бучукар фамилија дејанманге, добинес више ту автоматски, добинес и Хазрети Османескири и Османескоро понашај. Овси о Хазрети Османи си најбаро лаџаутно сакатар асхапија. Лаџаутно, амаро пейкамбери бешол, оготе бешол, вакирол, учаренман вакирол, о Хазрети Османи авол, соски вакиро ја Мухаммед, Ебу Бекир алон учарјан тут, Хазрети Ömer алон учарјан тут, Али алон учарјан тут, Енес бин Нас алон учарјан тут, соски о Хазрети Осман, о вакирјас амаро пекамбери, о Хазрети Османи, вакирол, джанав саво вакирол, исилес едепи ахлако, джанав саво лачипе исиле, о мелека ко небо, ко гјокја, о мелека лестар ладжан, не вакиро сар лестар мате ладжав, и вакиро анен манге вакиро асакој хрка тучараман за да те хуло вакиро Андре комечити. Размислинен ли тумен Хазрети Осман кери асавка, о Хазрети Осман асавко едепи асавко ахлакосне спрема ко Мухамед алейхиселам и денешно време да амен треба това спрема ко инсани кјамили со доламење зикрулла, со доламење тефекюри, со џандар кероламе со илмиледүн, со вахданиет, со вахтет, со вахид, со цело Кур'ани керими, емамаре пекамберескере 12.000 хадисија. Декран исипанда буќа, ама кратко коло таири, капучале е прашање која корисно коло садененге, осохбети е муршидеја само лазумитово, и која смисла или кокова цил или кокова працо. Чуѓавната е.
Шукар на ало гласо сар? O sohbeti yeke murşidi kamilea. Tar lazimi to, hem kova prapco ili kova drumo lazimi to je upatilo de sohbetea, me mahabetea yeke dervişe o murşidi. Ме мислам дека вакирјом спрема ки годи когогја вакирјом ме спрема когогја вакирјом по длабоко мате хулас, ама палени ек авер одговори може да се тука мен. Значи ек инсани камилеско мухабети, леско сохбети требал прво спрема ко дервиши само на Мустафа Ефендим, сако джемати со постигнул. Дали си шеријати, дали си 12 тариката, дали си Ефендим меламети, хакикати, ек инсани камили, керол вази спрема ки годи, ама лескоро вази сар треба товол, леско вази треба товол, ем нефс оларак, ем рух оларак, ем акыл оларак, ем нефис оларак. Anlatabildim mi yani? Znači hem prema телесно, hem духовно, значи треба тоа. Ама лескоро сопети си само фена фила бе бека билак си. Ама отеа кана на мангавте хуламе. Ove sasto. Pa dolete da namagavati te pučavtu tari taro beka kakero lapi taro fena namagavate koate. Me bi vakerava de hraneske odla prašena su isi, neka postavinolo prašena, inšala je devletske ranavea, leskoro stano i snaga, moći i sila, pa odgovori nope. Burim дека. Ме мислам дека извини, ме мислам дека ојка емисија со Кирјам Лафи, за кој инсани Камилуко с Кирјам Лафи, ама уште нешто кога Кирав, ту вакирјан за ко бека билем за ко фенафила. Фенафила со значино фенафила. Фенафила значино јоклукос. Значи јоклукос. Ту кокори тут те уnuштине, ама тире те лъсто и девлесте усетине. Значи тут унештияни, тире ефендияскере, телкинесар, сар тиро ефендия, тиро камили муршиди, туке дея, авка биати, о биати Мохамедие, ако туке дея, ту више тутут уништине, муту кабле ентемуту овес, пред те мерес, значи пред те мерес, ту добинес више тиро варлыкос, тиро телос, тире ликја, тире особинета, со керес, чивестен, сар чивестен, со инсани камил. Ов тут упатинол, джико, фена фила, амена кеске вакирас, Дехран Ефенди, фена фила. Значи тут агате автоматски нашалес, ама туте андрал и девлес зухури керес. Зухури демек, значи ту и девлес почнес више ајани тикалес, надворешно лиш тикалес. Те мукеле те иклотудар о Аллах джелешану. О Аллах, таби од ова керол, меснова керол туте, мева керол тутар дикјовав, мева керол мироликос туте створиом, ама за да тахавез вакеровка, треба вакерол Васили илаллах, таракез вакерол дик Васили илаллах, ети савка кукурани. Васили илаллах, авера етес вакерол фефиру илаллах, кодовол прастан. Дик кодовол прастан. Сарка праста самен кодовол. Кај сарка довол? Сарка праста самен. Демек Пошкар те вакере, Саша те праста кога нараклем панда Аллахи упра аменде. Каетен и значи и златно точка. Да, значи браво, значи санаме треба те праста код. Значи оте вакерол ката фефиру илаллах ката раети, вакерол авераете сте Васили илаллах, асавко вакерол весиле, себе пи вакерол кој со тумен купатинол, аке навигацијате точно ки девлеско зати, аракен вакерол Васили илаллах, о весиле вакерол, аракен вакерол, аке манушен со олава керол ка вакерен туменге со значинол муту кавлен темуту, соси сар пред темерес аке дуњате, значи треба темерес, сар Ебу Бекир Сидик, Өмер Осман Али, значи са о асхапија. Значи денешно време ек инсани камили секојаш керол лафи катар ахадиети, ката джемул джеми, ката хазети джеми, ката джеми за цифат ефаджико зикири. Ама o insani kamili, kana kabeshol afızesar afızikovol, kana kabeshol çavesar çavokovol, kana kabeshol minesar minikovol, ov pirosri nadol. Soski bu çukar canin tumen i Hazreti Mevlana ek dives iklovo ko pazari, ko kesreti, и почно те вртинопе и пенен лескере дервишија ја Мевлана соске иринес тут
Io penol sar mat Irinaman. Mevakiro Irinaman telen mandar ek primeri Тоборсон вакирол ленге очигледно вакирол и девлес вакирол манде ти дикен ама вакирол наши дикен и девлес манде и палесон вакирол тајно спрема ленгере якенде. O Afkasi Horahanes açka. Apacık ayanım onların gözlerinde ama yine gizliyim onların gözlerinden bakıyor Hazreti Mevlana. Demek ki Ahavyanman, demek ki Hazreti Mevlana vakirol, mesom ayani, mesom açikos, i devles vakirol, mande trebate diken, mesom vakirol avka manush, ama vakirdeles ki tu koisan, hop, alo peste, vakias izvini, meda sartute manushsom, meda vakio sartute hav, piav, çave isiman, romni isiman, familie isiman, ama ake momenteste sokirolas, mesom vakirol, очигледно, дикенман вакирол, сороден вакирол тумен, аракен вакирол ман, ме вакирол представина ви Хазрати Мухаммед алейхиссалам, ме представина Пир Мухаммед Бахудин Мидадес, ме представина и Абдул Кадир Геланиес, ме представина вакирол Беязиди Бестамиес. Значи он са представинол, ама ало време од 150 лес инкари керде, са денешно време ме козом те керав лафи манда инкари ка керен, ама 100 на 50 лесес керде Кабули. Авка системи ки дуња сачка, некој тут инкари ка керол, некој тут Кабули ка керол, о системи сачка, за леске ек инсани камили, спрема ки годи дол вази ката бекабиля. Обсасто, ака на опрашања нека поставиноло декрани, те завршина емисија. Декран бурим опрашања со иси. Само ка замолинав тешај па на Хари соске иси панек ефендија замолиндама тешај те влезинол акале темате хем камукава кана моментално тешај јек шужо собетите далпе соске баш мангетано интересно со о тајри ефендија објаснинда то оламенге на пример па на појасно ко вавер програме ко оламенге исто објаснимо со значинела джем со значинела Джемайлеса кава ко објаснилам ги јекфар о таири тешете џана на пример ко степена сарџана пе патовен со клапа мари хајда информириме сар со кредум значи ка задржинава кана пандари као па неке фендија мангел значи ов те ово присутно а кој ковол ка дихена кана моментално кедно собети ме само за кратко ка приклучинавле ше Мустафа после па нешто жо питање ем одма приклучинавам. Добро. Таир. Ое деби сок бетескоро е муршидеа дервишескоро мислинава ое деби премало муршидеа мо сок бети ковајтан. О тевхиди. Амарита пошка добро, о тевхиди си о најбаро милос, о тевхиди си о најшукар вази, о тевхиди си о најшукар мухабет сопети. Соске туме бучука джанен ага ла илаха иллаллах келиме тевхиден келиме сидро. Значи авка збори си и келиме тевхиде скоро. Ама о тевхиди си о илими си о тевхиди. Ама о тевхиди си одвоиме на два начина, хем си надворешно, ем си внатрешно, да. Значи ек едепи, ек мануш, ек едепи. Ту денешно време ски школа джаз, па денешно време ки школа кан джаз беше мирно стабилизириме ахлаклија, едеплија. На керетот буџан до спрема ку учители, спрема ки учителка. Демек ки авдиес о Курани керими да самиге ек учители, ек професори со амен стабилизин керол те овас едеплија, ахлаклија спрема ко ефендијас или о ефендијаза треба тоа ек ахлаклија, ек едеплија спрема аменде. Соске о едепи si nay üstüne ama o vakirol ben seni ya Muhammed edep üzerine tamamladım, giydirdim, süslettirdim. Metud vakirol o edepi bu çukar vakirol uraviyorum, bu çukar vakirol süslediyorum. Sabit vakirol süslediyorum. Uragium tem kompleteringum tu. Ha, znači bu çukar. Znači edepi, kata edepi kozom te kirope lafi нашти битино, ката ахлако козом те киро пелафи, нашти битино. Джанен ли соси најбаро ахлако и најбаро е депи Мустафа ага. Амаро пекамбери кана пиола спани, по вас товолас ате, кеклино теле пиолас. Пучелнес ја Мухаммед, соски вакюрачка керес.
penol sikava vakirol ek respekti ek edepis prema kopani otopani so životi. Така е, така е. Ако hayati O tačno hayati. životi. Znači ek mürşidi kamiles koroda sohbetis ek pani. Ek hayati. Ek hayati, Ek te hayati. oživinoltu. Te Evet oživinoltu. Evet efendim. Ama- Evet efendim. Дадaki te oživinoltu, moraleste o sıfatya te kerem buti. Kesinlikle. Mora o sıfatya, primero ilim, irade, hayat, tem, basar, kudret i така натамо. Те Kesinlikle. функциониране. Одова. Бушкар, господин Гапе манге лова керибе. Варно, кога со агардала зуми стовол, та со кергела сабија, према во пекамбери, салјалалин веселен, никада по гласо упрена базинге, тачно е акава е тано доказ. Увек он потихо по гласу и кернас нијета во пекамбери, салјалалин веселен, увек се не бит послушно, увек изврши нена синео задаче кога со овленге кадо, кавакери, тако тана нена сине, чак што више бутра дунена песине и наредба када кавакеосино пекамбери салјалалин веселен те керен, оно долетке бут, тарва керна окова карбеа шкеа керен на ластине. И плано синетано баро е деби, баро шижо понашајне, карактер, однос, нелен према во пекамбери салјалалин веселен, тоске он увек вакерна сине. Лусијано од ова, кога со туке авена објаве, односно вахи, па тоа менге вакереа. Па тоа доле вахиенцар, доле објавенцар, ту фактички амен, а не амен ко тербие кере амен. Значи, воспитение амен. Од овајтано, варно е, бушуже буќа, ова солазими, ова кергјан, од дервиши тооле, од ова корепесе, тикеропе ке од ова редослед, од овајтано ко правосјано да леске. И си понекад, тај керовапе со огбети, пример, о муршиди камили никада на керова лафи, пример. Кютивнае, со огбети кютивнае. Абе сора кана меалим ко родесовна вакиргјан нисто, ове кютивнае са вакиргјан. Кютивнае ова керова са, ама лазими те халовели. Та со кергјек мануша, вакирова, керем кјама рошева вакирова, овна кергјан ништо лафи. И клиндора, вијава кана керно девиша мој. Вакирова ична кергја кова маро ефендија вакирова лафи. Ични геромни вакирова. А вакирова панданан ладингё те саруфи мисој. Неаман? Da. Оте саруфи на ладингё вакирја. Оте саруфи на ладингё. А камоли вакирја тамадинен нешто авер вакирова. Da. Дека кана амен спрема колко амен асавке мануша сам со спрема ки манушески годи ке раслав амен. Елхамдулила. Ме ек примери дејом ту со поставијано прашањето, значи ек примери дејом за ко шишета. Да. Значи шишета плава, лоло или зелено, ама Андре опаниси исто и паенс на најни боја, на најни ренки. Со кохавол и манушескоро киријак о шишес. Саво со шишес, ачка сикавол и опани ачка сикавол. Деманге лолопани, нај лолопани. Деманге плавопани, нај. Значи ту денешно време ачкале ахаве со курани. А савколе е деписитут спрема тире го ѓате о куран ачкали џанес. Намо правна. Каџаџико инсани кјамили, каџаџико ефендијас, ката плаво зелено лоло, а савко ренке, а савке бојата кикало тут, купатнуту точно копани, МК пиес, авка хајати, капиес, авка животи и куране скоро. Аби хајат амена кескива керас. Аби хајат. Значи ебеди о хајати, ебеди о илими, ката инсани кјамили капиес. Олафи, аби хајат, значи нова вода живота, копани е животе скоро. Заувек. Да. Бујрум екран, бујрум. Ао кјамурани да. Ајде, селам алейкум кјамуран. Нарeo Kjamurani. Не No, мислам Efendiya кјамуран. isi
Doch, o Shekja Muranida Katetano, moram te vakira sao shelera, isto si imali nepривилегијате дикав исто дека пратинела мен о шегюнери тари Белгија, леске да баро екселами, о како о кантор Ирфанида, значи Катетано некој нами ги састе сарне со селамин керена, значи ефендиен, кобутана, значи дена шукар питајна исто. Те мангена, значи те почина, амаре питајненцар, ме би давтумен ги хари могучност, те шајте поставинено питајна, со ски си заиста бут, ама на мангалтира наву преакана, со ски поставинде истовремено ајецка прашајна, хем те маја су не поврзиме, а да леско себе бика давата па на хари ек могучност со и силен опучива те поставиненлен, пошто о ефендие мангена те ден помаро джевапи. За прво, дикава веќе ја пучива о гюнери поставинела веќе, аке екселаму алейкум ефенди, Аллах неко разија тутар со амаре програмате и нян, цени мојна сар секогаш, джанеја дека будбаро акценти дава калески со сар туте јек ефендија со итано аменсар ки која и нејамен исто прилика да те кере истото совети амен неки програма и нејамен иншалла кавал јек вакти кој со алеко продолжението совети аменсар магеја значи јек питањете поставине амаре праленге о питање значинела кал јек пучива сој одова меками кубри ферраис бекај рухи тешај тај Шехри Мухибу. Значи, нали шукара изговорен думле, ама мисля дека о ше Мустафа Читинела кадел пошкара од тоа. Читинела, ај мекала керав. Вакјола е кучибе сој од ова курби фераис, меками курби фераис, меками фераис, бека и рух, тај сери Мухибе. Да, авкаси да кратко зате ме асавке прашањата бутро, ме асавке прашањата бутро да тавен мања асавке прашањата. Зате ме асавке прашањцар барилом да елхамдулилlah. Курбу фераис, акра за да те вакерав авка прво одговор Дехран Шурман Шукар ко гюнер ефендијас атар ки Белгија селами упатин керава овсимиро Џан Кардашимо прасио Шукарек ефендијас леске фамилија ки да селам керав, али ек само требате џанас амен о Рома. Кате со на џанас на требате пучас, кате нешто наштија хавас, нашти керо амен о Курани кабули. Ако амен читијам или нешто шујам, со значи курбу фераис, ве бекаи рух. Значи, авкаси еке меламиенгоро ко тасавуф и ко вактети вуджути ек маками со денешно време од Тахир Ефендијас, о Айрула Ефендијас, од Скопје, пример, о Кенан Ефендијас или од Струмица некој, значи и си аке макаместар солес накле. Ама мечке стрема ек одговор те давате, Курбу Фераис значинол приближување на фарзовите. Значи, приближинестут ко фарзија. Значи, Курбу Фераис, курб демек јакынлык, пашипе, курб арапски. Паше. Фарз демек, Фераис демек, буд паше товес кодовол и фарзенцар. Авкада си акшам намази, ко акшам намази, кана кылдинес со акшам намази, на кылдинес сунети. Со кылдинес, кылдинес прво, 3 реката, фарзи. Соске, о фарзи си оштарто маками, со денешно време, ко вахтети вуджути, си бакиропес акеске джем макам. Джем значинол o irat ali o divez bitiyaz dik o divez sabah bitiyaz ögle bitiyaz ikindi namaz bitiyaz kisvetlina alo ek temnina sokeryas i temnina učaryas o parno doka çarşafi sosavka su učaryas o sünnetya o vacipya o mendupya o müstehapi o mekruhya o haramya učaryas ve akiryas akına približne tumange masüneteye približne tutvakire mange farzeya ama soske si trin rekata ote farzi soske ko melameti Güner Efendi ko melameti ko tasavvufi isi vahdeti vücut ek farzi vacibil vücut duito farzi vahdeti şuhut trinto farzi afka ko manges poşukar rodeman privatno
Метке пошкарав како објаснинав, али курву фераиз значинол ек побари поукате давтуке и девлесар ек телостовес. И девлесар ек телостовес сар о Иса алейхиселам вакериас ола наджанен девла. Ола наджанен дека ме тирева стендар мундариовав амолавка наджанен. Демек ки o İsa aleyhisselame skoro makami, İsa aleyhisselame skoro meribe, sprema ki dele skoro kati, siko cem makami ve dobinopes kurbu ferais. Avdies o İsa aleyhisselam ako mulo ki devles kerevasta avay tu da mansar, meda tusar temeras eke insani kamiles kerevastende, за да те приближинасаме со вахтети вуджуд, те приближинасаме со ваджибил вуджуд, те приближинасаме со вахтети шухуд, ве акес киамете вакерас бекаи рух. Значи поново сар со мулан, поново те живинес. Бека значинол јениден догма од поново бијандипе. Сар со бијандилан ко ти да кере огестар, ама ко бекаи рух, кана ту више мересар ко Иса алейхиселам, сар со више ту дето тело ко девел, приближне тут леске фажденге, отого до ваке отке ве не факту гуфике мин рух, метуке вакеро бекаи рух, давтуке мо рухос, ушки вакерол, Иса, ушки, ко тринто дивес, ушки, джава келенге дека туна мулан. Значи о Иса алейхиселам, прво муло, после живдило, денешно време ек мануш ко курво фераис кана вол, ката инсани кјамил кана добинавка маками, добинол прво пиро мерива, приближно пес фажден цар кодовол, ама последни живдинол пес о Иса алейхиселам, палени ката девлескири страна, со о муршиди кјамили, а те дотке рухос, дотке ек енергија, со ту пале пошнес те ушкес. Агатар после исјаке авер удар ваке пес курбу невафил оте мате хулав. Бирум ефенди. Мислам дека одговор Денди Лопес. Таби од одговори Дендило 100%, 100%. Значи авиес ко хорахајате керававка, о хорахајка как тинен пошоро 100%, дел 2%, 100. Бирефен. Тамам. Ако случајно и си најверојатно дека постајнел о ше гюнери панда питајна, ако на са со керда значи шете комуницирано леко приватно, обџанува са джала дева оредослед бизосуна ка кереле и не па нејек пучива таро прал о арче, те и си ек зините пучале, а кана моментално о интернет ко ефендија нашло, морам значи те провизирина, ако не проблеми, дали спre себе писјамен Андеки Фендија, нека му кавле ше Мустафа, о арче амаро право пучола дали ка шајти читинел песко арапско и сура 46 ајет и бишутрито 46 сура ко бишутрито ајети ко арапско чип. А да вас начинала баш могу да наведете во Курани. Ефенди, тут исто почаку ко могушност да ќе дава или Да, лазимите џабо кори пре скроз телавне. Evet. Суске отари и клила ќе канам лези на Андре Пале. А ще му кале. Evet. Са уреду Ефенди Таир? Ефендам? Така, са уреду ске и нанне кратко и клилантари емисија дали спre себе. Да, ало манги телефони, ало манги звијами наман. Дали проблеми. Пучола о арчо прал дали ка шајко арапско те објаснине о Исура 46-та о бишутрито ајети. Мена хвав романе со? Мангелата четиринопес Исура 46-та сура 23-ти ајет. Кова савка 43-то сура? Керкалти суре. Зухруф сурesi ли? Зухруф suresi. Kova ayeti mangol? 23. ayet. 23. Ateisi senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıkları babalarımızın bir din üzerinize bulduk. Biz de onların üzerine akava ayeti Лажнавски писма е поставено на навка и тема. Значи тетериовски тема
Значи авка ети си, може авка ети те керас аверек емисија, авка си нешто за ко Нух алейхиселам, за ко Муса алейхиселам, за ко сако пекамберија, залеске авка нузначино песо курву фераис или со бекаи рух, на узначино псавка на кен авере танесте или па мете пучав нешто. Мислава дека оарче тано јек чавокова со пратимела одини бушукар емисиле, значи манде да и неле бут емисие овитано исто бушукар запознаемо арапско чиваја евентуално читимела керола да арапско лафија, дали спро себе пи магла нешто те објаснила кале тесте. Нека замолинавле те и силе, значи поопширено питање нека постави нел, ако намислева дека Отаири ефендија не се проблемите керол, ако магланете кере ко приватно лафи, значи шете комуницири не арче дженесар джало редослед мислева дека кога са по нешто пишиндан теле, извини, аз сам причитам со пишиндан нафикер манги. Дехран, може ли те Дехран? Војренос. Дехран. Ме прво 3 емисијаке кера прво бут фала, те шукур кера автуменге. Со ман давети керин туменагате. Прво мансарка на качерес ту лафи требол те ек миро лафи требол бут емисинаслес. Соске ака на акава чаво пучол дека етиката курани меда тушкавте пучавлес дека ети коволате романи пе коволагате. Значи, о проблеми се кавер нешто кава керавтуменге, ајка култура ошпаго керасмабети зако едепи, зако дервишлуко, зако оджа, зако ваизи, ама сигурно амаре рома, амаре прала, на мангенте шунен авка, мангенте си кавен, Котахир ефендија знае. Окей. Значи, маси кавен знае, маси кавен манге арапски джанете читинен, амен арапски джанас, а исе кјамуран баба сату Дизелдор, опа пошка джано арапските читинол, треба стане отете жасти сикловас амен лестар арапски. Значи арапски бут само оти джанас те читинас дил Дехран ефенди. Треба рапски да те читинас, Аллах че да треба те читинас. Значи о Курани кана ка читинас, ако ме ушкавте пучавтут ети те почнавте ситнин керавтут аќа ете са нашти косманге 40 години. Залеске и тема катар со керас денешно време со мантумен магнетте пучен ек дервиши, ек ваизи, ек оджас, сар треба тоа спрема ко джемати или од джемати, сар треба тоа спрема ко шехо, спрема ко дервиши, спрема ко кјамили мушини, мислам дека спрема ко капацитети ки мошенгоро деом одговор. Нека ленавка нека пучеман, нека ленавка нека мислен. Ака нови ријан Зухруф суреси, после Каломан Рахман суреси, ме ако ушкавте пучав тут Дехран, одуи да не паја со Кувемпес ко Рахман суреси. Соске Кувемпес соле нешто наделинол, ако ни джанете вакире манге, читине 50 години арапски. На најбутите читине манге арапски. И си евлиета денешно време Сеид Ахмет Рифаи, овна джанас арапски Сеид Ахмет Рифаи. Овна джанас. Ама најбаро евлија си ката штардани кутупија си Сеид Ахмет Рифаи. Со лично вас ката Џафери си ката Абдулкадир Гелани. Треба менавката джанас, треба менавката хавас, али нема веза, акава прала ко мангола, нека родо аке пралис. Бирефен. Сарсова кердум. Значи, нека контактиринел, нека кирал поопширено лафи, соске наџенавни меда соске кота джало ајети ми мислам дека поврзимо кола дерсеја да рескро да себе мислам дека ме мислам дека ојка емисија Бучка Кирион манга сте помогна с киромани популацијата сиклонек Бучка Рахлако соске Отахир ефендија џанелнес Турција дека керас амен турско култура сармабети, кате си тема оте треба тачовас, мислам дека амар рома треба авкавише те керас авка лафи соси, ајка и тема треба те керас лафи, залеске амен орома треба те сиклова со пеја со Мустафас, сар ек джемати треба тоа спрема ко оджас, сар ек дервиши треба те реагирано спрема, мислам дека спрема ко капацитет спрема ки годи дејом ек одговорија, а Зухруф суреси и Рахман суреси на највеза со таа тема. Нейсе, аке баро селами керлату ке осефери, неко са совесто, ова кана моментално мисла дека расалило таројек тангур со десало, значи на хла амаро прал од Джемали
тари Франција е дунаја ќе кана симан исто и прилика те кера лескеда исто лескер фамилијаки, значи гарет луко хем осабори олески иншаллах Аллах Джелешану некада од женети соске буд заиста жално случај и не адва ек пралтано Марокова со аменцаки група етано о ше Мустафа Джанулале ек буд шужо кибалија мануш ек таквалија мануш и не Аллах некој разија лестар ем иншаллах со свакерудум од женети некој лески аке сакида лика Сиамене морам те прожинала ги осефер ефенди и не лестер кој ки џеназа ема ќе на приклучинала значи делото ќе стои бароселами Тахир ефенди вакрла керлеске бароселами мандар тамам магава само го накратко те вакрав ако иси шуже питањата а кале те мај сутане поставиме сутане поврзиме нека постави немпе суске о ефендие та не адалес про себе пиакате скоро јаканда инем веќе 1 сат и 40 минути те шајте објаснението меѓе а кале те матар со значи нела да старо понашање требало е ке дервишесте хем джико пиро шево емо шево сар требало те о понашањето е педервишенцар а кале те матар те си се питај на бујрунус соске бутано важно а дисно диве са со жена и семен булбаре проблемија акале не сестар или подочно вакрал акале на жена сарта вакралбе ко романема ка покушнал те објаснавле акале заклуча која сојтано машка ко дервиши ко шево а дали спро себе пи одлучинен те кера јек програма кана со ман на пример буд ако на неба питање значи ме магу те поставим на питање а ќе ката те прегледна може ли уклучнама нешто те кера лафи харич бујрум ефенди бујрум туке лишто туке вакерав дехран ефенди дик англатуте и сек баро мануш Мустафа ефендија евет па соске амен аласик примери ката Мустафа ефендија дик става ахлаклиек мануш теро меѓу аменде со амен повишите наџана ката Мустафа па кој сам ту со на ахаве мовази ко Курани е каети си дехран бей худ суреси 112 Джај со вакеро доволески ко Мухамед алейхиссалам емролундунги би доздогриол Сарсо туке вакерол емретиом овко правилно дром ја Мухамед. Акана ме пучав праша и прален. На 23 година маро пекамбери, керјас ли пекамбер лук? Керја. Соске до вакеролеске пале, еј Мухамед. Сарсо емретиом туке, сарсо туке дозволиом. Точно треба товес. Со на нас маро пекамбери точно. А те дав екот говори. O ahlako o edepi o dovolles повише баракеро ко Мухамед алейхиссалам. Амен вакириам ек мануш требол пире ефендијаске товол теслими. Пире ефендијастар поистини лафи на штикеро. Те мангола цело Куран не кажа. О Курани савка. Емролундунги би доздогрио. Тамам. Акана о ефендија Акана кадол мюсаде те кера ме лафи, ка кера лафи. Сашо дијао Мустафа таир керту лафи. Диков таино ме кера лафи. Ама ме кера лафи лескире чибо асар дехран. Ме дикав тумен лескире акенца дехран. Ме шунав тумен лескире каненца дехран. Иште авкаси едепи ахлако. Ту дали сватине со кера ме лафи. Авкаси курбу фераиз. Авкаси бекаи рух. Авкаси курбу невафил. Авка ек мануш доџалнасти амаре рома доџалнели капоштинен сајгија капоштинен респекти те керен екавер меѓу песте екавер ка керен респекти ка керен соске о едепи о ахлако си најбаро Курани нашти ту наџане меџана ту ниџане ма шун прво сова керџом ирине илента напале шун Деомтке хадис, деомтке аетја, деомтке катар асхапија примери. Тут со началар олоште, со мангесту, со проблеми ту са. Значи ту нашуне калбеа, ту шуне аке каненцар. Со ова кера самен, жал ми е, значи Сиклов, товес едеплија са игилија. Сиклов. Евет, ко тасауфи ачкаси.
Котафауфе ачкаси. Добро, ајде мате го вино време, Ефенди, шукара објаснеја кава. Нормално, да се ова кереале назначено дека ова кана манги керала кава лафија, која тано поточно значи са, со дикена, олакава корпу и песте требало телен, те дикене со мангело Ефендијате керал лафи. И кај наме, значи, паленко питајна, о Али Агушевски пучела, дали о икалибе дервишија ко абдисутно вакти тало, исто ко вакти Абдул Кадер или Ахмед Руфаи. Мо пучибе дали исто ритуали или менингија да баса. Бурунус. Кој пушла ставка? О Аллах веле скоро са? Али Агушевски. Ме блеске бут тешукюр керав, браво, асавке шукаре прашањеске, бут шукаре прашање, Мустафа Ефенди чогизо би сори сормиш, браво, значи ме, асавке прашањата, ако авена манге, амена ве садакна, шукар, значи. Значи, прво, амен, денешно време дервишија, бут ретко пес аракен, значи сар Абдул Кадир Гелани, Сеид Ахмед Рифаи, авка време исине лачипе, авка време исине култура, авка време исине дар, авка време исине бут баро таквалуко, дико Курани се кајте амене Расулу бима унзиле илейхи ми раббихим вел муъминун вакирол, са о пейгамберија, дик са о пейгамбер, о мумија, са ко пейгамберија, ко мелекја, ко китапја, сарненге вакиро верувинде, ама со вакиро لا يكلف الله نفسا الا وسعها ленге вакиро тобор кадес вакиро авка юкос авка кувети кудрети козом со може олата хавен денешно време дали амен кова сарко Абдул Кадир Гелани Юнус Емре Нијази Мистри Хаджи Байрам Вели Акшем Седи Шемс Мевлана дали кова сарленде мош нашти ова сарленде ама маро пекамбери еке хадисе сте вакирол аке правеске шука селами бичалаватар пена маро пекамбери асавко вакирол ахирско време последно време вакиро кавол о знае буд вакиро каширинопе ама вакиро меѓу ко знае Андре нема товол амели нема тоа вакиро ашки ама буд вакиро лендар вакирол отиладо вакирол дали ек или вакиро дујжене биндем бир киши јаде ки киши ек жено или дујжене караке вакирол со каживинол вакирол од дервишлуко о мюритлуко каживинолес со љубов каживинолес со ашкесар ем исто каличино сарко Хаджи Байрам Вели каличино сарко Нијази Мистри каличино сарко Абдул Кадир Гелани ама авка време денешно време мислам дека 100 на 98% асавке више дервиша нанај а молина манко довол това сарко Абдул Кадир Гелани сарко Сеид Ахмед Руфаи това сарко Беязид Бестами иншалла со скамаро пекамбери вакирол асавке мануша кавен со ола ман пошукар тумендар кахавен ака мануша денешно време сам амен туменца сане зајно и требол амен асавке дервиша това сар со расправиом ек дервиши са требол товол спрема кој Ефендијас а сарек Ефендијас треба товол спрема кој шехос браво аке манушеске ејвалла Eyvallah. Magdaneş'te vakireşe Mustafa Kareski ili Абе дига кана отеире оправ бујшукар вакиргја ко време Абдул Кадир Геланевски, ко време Сеид Ахмед Рифајаски, Ахмед Бедри, Ибраим Дусуки или Билосов. Онта не мануша кола со достигнија властепен. Нелен ахлаку баро, таквалуку баро, искреност баро, табари баро, саадуа комплетиринге. Меѓутим, она меѓе муклеадува друма сарамен текера. Промене налазими текера. Ама аменде промени и си со будбари жал нашти ем нарахеме инсани камиле. Која вистинско мануш екана јеклафика вакера. Па саво шево а ги ардаковено дервишија вакера. Па така е. Лајта чипе. Ама меѓутим налазими ницава и промена тоа него те џалпе сарсо мухљацке туке то оснивачи, односно топири, одва редослед и керле. Па сакова каđал таро мушидик Америка добино ахляко. Дескри култура понашај, дескоро саодова ое дебицова кирген тоа време кераја, кашо е деби, изеда амен пале нешто кераја. Арица Манмилтева кера башо Тахири, односно башо
o Hasani, o Arçeli, o Hasanili, koji si ne bitno amare Çaveon, o puçola Tarozukru sure başı Hazreti İsa. Да. Kada se otja Murat čak Pishingamge ko arapsko, da baštuma sa Ungila. Kanava, baš u Isa. Aj vakira matu kvakija da je tema kaj o naje demek ko bi moja kavao kova, soske o bučkar fantastično tajri vakir djavo buća, a mohale ve amaro harisa paro. Odoreski kad zamolnave asče ili o sani naje bitno ni mečave meunukja, nikoa zoninen mange, pa odova melenge pana puška, dar meunukja mečave ko objasnima. Neyse, akete vakira o Kamil Efendi'ye pişinila insan Kamil ki izvadi takvi znači najverovatno su akira o Tahiri Efendi'ya save dervişe trebala tovol, ovki karala savke dervişje. Kantirame palem ko Ali Agushev, ova kirda mo pučiba i ne o i kalibe dalitano i ne isto. Sa su i kalinanja dalevak teste, em abdisno diveste dalitano isto, a dva manglati džanom. Да, значи код12 тариката, авкате шунес мире ефендијаса шујом, код 12 тариката на наисто, ама ко хакикатска дервишја со хулен сар, пример Мевлана, Лелас бијати канало шем со те завршијанс. Пир Мохамед Нур Араби, лелас бијати, ама канало о пекамбери деја со те битијанс. Значи ко хакикат имате употребина меламети, употребина хакикат, употребина тевхид. Значи ко тевхиди ко хакикати истопес дол о бијати, о дервиштуко, истопес ураво о дервиштуко ко хакикати, ама ко тарикат си промениме, значи оготе сар си промениме, сар на нај промениме, ме само вакиром, ајка бути, значи од 100 на 98% си мениме вакироме паго, соске на намен авка ашки емавка илими, за да тараказавка инсани камили, а ракрамнавка инсани камили сао рома, сао нацита, од тогај добинас авка ураибе, хулас асавке дервиша, сар со хулис, например, Джунейди Багдати, или Халачи Мансур, или мате бројнав сарне. Се 100, ај казамолна Али Агушевски, ако си тут, значи, палем исто питања, ме мислам дека пофино те поставине sa prvo sa svakirda o Tahiri Efendiye, znači sjamen je kševakate, a dvajtano o Še Mustafa, te ša ideja te komunice neko privatno, ko bi snot ke poopšireno, su skjekanate i si džanava дека и си тупана бута калестар питајна, ме камукава да значи отворено, те ша те комуницирине Efendiye, hem колутке објаснимо, а и си е кшужо питање, морате вакиравлja кава, ако и си зиниту мендар, а двајтано о Рейхан Мемедов, neko sa 100 so postavinelo pitanje, hem su etano amensar, normalno pe familija, neko Allah lesta razija, opući beleskutano save elementja, taj principija trebol te ispunil jek manuš, za da ovol kamilir rušit. Mislim da kako škola. Камили Муршид. Корехан Мемедов Атарек Селами Бичалав, Амаре Манушевски, овси Амаро Мануш од Виница, овси у Скопје полицајци секчаво, у Скопје ке работи, од Виница Силески Атар Баро Селами керав. Саве елементија, ака елементија ме кериом ек лафи Авдиес, овкада курко кериом лафи Рехан, значи ек Мануш исламијско принципи, леласти овка принципи, значи починол те добинол о исламска шартија. Бучу картуме джанен со требо те керас и за да со требо това с Камили Муршиди. Па Камили Муршиди за да товес требо 5 дневни намази. Рамазани ти керес, зекјат тедес, хаџ те керес, келиме шехадети ностоп, зикири требо те керес, фикири требо те керес, тефекюри, поезија требо те пичинес, ката поезија требо те путрес вази, требо те путрес сопети, секоне екаети со качтинесес, треболе сте путрес, сар пример у април екаш, путериол бахари, путериовол, требол о аети да те путреслес, путеријанлес, добинол лулуги, ката лулуги добинол лисија, ката лисија, добинол и сем авка дока добинол.
o парно, ката парно со добинол, имева добинол авка чекрдекос добинол. Значи ек инсани камили, за да товес требал ака бука сате кере, сар о Мухамед алейхиссалам кериас, саро асхапия керде, дай де девла аменда авкачка те керас. Мислинав дека ако нашти 100 на 100 те керас авка Рейхан ефенди, барем 100 на 10 те керас, 100 на 20 те керас. Соске треба те мачна самен, това с камили мушири. Камил прво треба тежана созначно. Камил значино кемалати, значи олгуни, совршен човек. За да те соврши нас амен амаро калби, за да те соврши нас амен амаро рухос, треба о бисмиллахир рахманир рахим, или фатиха, или ихлас, или сао зам сурета, или ака 114 суре со истико цело Курани керими, треба лен те хулас андре ем те хавас, соманго те вакираминге одовол. Мето ке кавакиравек примери. Одова кероко Мухамед алейхиссалам спремине о камилета, спремине о граста и кловески борба ја Мухамед. Амаро пекамбери спреминол о камилета, спреминол о граста и клоки борба. Денешто време авка ети териоко Курани керими, ака на метод пучав. Ако ту денешто време те маресту деке државасар, грастали ка спреминес, камилета ли ка спреминес или денешто време спремаки технологија, о ракетата, о авионја ли ка спреминес. Значи о Курани керими, ек инсани камили, спрема ко времес, путролес туке, тогашто време си не грастенцар, ама денешто време си авионенцар, или си нешто декавер технологија, ама о аети териол, авкада аети путротке ек инсани камили, о инсани камили, добијасти асавков понашај, добијаста сако вахија, добијаста саки објава, о вахија на добинол, објава теџелија менакенске вакерас, о путролавка аети, спрема комануша, спрема денешно време, расправинолнге о аети, о блажинкерол, о каети. Мету мека вакјаве хадиси, со вакјамаро пекамбери, хораханес, романес киноли со Мустафас, дини колалаштыр, зорлаштырма, нефрет етырме мужделе, ец. Нашунавато ништо манде будбучинова тај. Тама мека вакираве строманес, мека вакираве скозам со можна. Начунавато ништо будбучинова манде. Добро, амаро пекамбери вакирол, дини колалаштыр, о дини олеснинкер. Мужделе, ко дини шукарек поракаде, ем иманушен, мален оптеречине, олеснинкер ленге, о дини вакиро амаро пекамбери. Значи амаро пекамбери, пред 1434 години, ако вакирас олеснинкер од дини, денешно време, амен, за да те олеснинкеруваме ги некој од дини, треба камили, од то камили джаноте путрол ајка вахија, о камили джаноте путрол и вахија скоро джами, о удар, ов джанол, од ти лести си кемалати, лести си совршиме, ек сила со ов добино ајка сила Катар Ефендијас, опир Ефендијас, таџико Мухамед алейхиссалам. Ама секој ек Ефендијас не, само авка Ефендијас со джанол пес, со пенџаропи особинета, со джанол о Курани бе амаре пекамбереске сунетестар, ем ката делеско фарзи со навредникло. Само авка инсани камили. Тамам. Значи сърсоджанаваме, ака на мангава бут те кирав, значи ма обеди тумина дали скро се бепи одини окуране азимушани на Аллах на керламинге по парест него о керламинге поло кесте. Давајтано да. Ен о Куранитано дендо значи акавајтано да значи суштина со буџене значи таро муслиманска вероисповед родена и не сарша е каеди текстистиринал ко прошлост, а дисутнони веске хем за будучност. И акавајтано со клопе такдири Аллах ескоро со наштине скедена заиста на пример о папс милионска лове значи само тешај исто аетија те нен те овен со акрила пески Библија, ама за жал нашти соске со акрилум Аллах ескоро такдири акава хем нашти некој те прекупиринеле, а кавајта со акреда о Ефендија. Ефенди исипанат буд питајна со поставинена, морав значи само панда е кески треба красоске ов навединда значи Аллах ескере значи селаму алейкум акреда дали кашај Аллах ескери изинеа те поставинен панда ек питање ем нормално те панај програма соске веќе јакна по 2 сати ја влезинаја Тахир Ефенди само ко кратко аквате ше те обясни џанаде кај туке баја ги акава ајке кадалацке ек могучност о прал о селјатин мухаџери поставинало питање селаму алейкум дали шај ке Аллах ескоро
Anav yek puçiba dali şayet objasni nemange yeke dervişe şaylite dobinol o desteri hakoya ili soy o hako e destereskoro. Menice ne xav sus Afkazbori desteri ne xav Afkazbori ne xav. Kamuka kava Ben bofino söyleyeceğim sana, ben söyleyeceğim. Ne xav sus Afka. Buyurun Sus Afka Sayın. desteri najna. Buyurun şey. Şimdi Buyurun şey söyleyeceğim Mustafa. sana. Şimdi deser demek ki ne koyarlar o anlamışsın o tatayı. Fonda var anlamışsın bir kırpa gibi deser ona derler. Dervişler. Anladın mı ben? Tamam sen o zaman Evet. bunun cevabı sen ver ona yani inşallah. Pofino Mustafa Efendi ne kadar. Buyurun Mustafa Efendi. Şunu prav. Acaba desteri vakera le amenge che da lova pi harakia nali pakarova pedali kol potikno po barona je vrska ovitano dester. Međutim, od vas da ke te dobinele, ako na dobinjale hakoja čačipnaja, onda ako badijava so pširavale so keraje. Međutim, jakava današnjo vreme, ja ne amen koji star so keraje, a mi na štire saja dola tepejna, ako neamen, vakilgumo pravilno visinsko manuš Kamili Muršid, vas olazmite ispunimo saobuka. Ne samo Kamili Muršidi to lov anavea, nego kajletskoro širijasko propisija nigde ne je. Kajletkero tarikato propisija nigde. Kao hakikatsko, kao marifetsko i taka natamo. Znači, preku leste, tu faktički dobinja stepeni adalea, ame vakiraja prosto amaro romanolafi, ake prvo beati, duito beati, u stvari sako lazimi to čačipnaja. Čačipnaja znači, o korkoro te dobinova kala o mekamija ili o stepena ili o deređe, pa tegani. A inače, kokotora Andreja dva, da li kolo od ovog hard, tikno ili pobaro, na kirilo uloga. Nego te dika, amen, obkalbite pročustina, obkalbi Andreo stepena te nakalen, pa je rujeja rica te ušta, uruđiva kirova pe uštibe rujeja, i adalea amen, kavakera o čačipe, kote so butva kirena džene amare prala, desteri dik, čigja desteri baro ili tikno. A ću dova moj odgovor. Еки кал намагава значи те оптерчинавише амаре ефендиен суске заиста скоро јакна дујсаке кердерлафи сад судител значи морам значи до денге да те да кава престуте шајолада со капитал Непес мега замолинав сарнине прален кој со поставине помарешуже питајна те простинерма ги со нашите постави навленење суске си заиста булбул шуже темето објаснил ка покушина акава нисар те оправдналева време сиендем те ше на пример те поставина тумаре питајна ме кава ќе палем те магина туме на кала питајна те поставине значи ова туме ги палем исто ко приватно активно туме шајте поставинем тумаре питајна емола ко објаснет туме ги ко поширено џанава мо прал Ибраим џана дека мангеа ама казамо нафту наштите поставина више питајна ски јак натаро дуј сакета некна те више панда 10 ден мислнава дека ама цало питање со поставинанту о Ефендија веќе претходно вакерда, туше најверојатно покасно приклучи садна, замоли нафту телевизине, ама рестораните кој YouTube, кои со наведенала значи РИЦ, Рома интеграција центрум, туше те дикеакава емисија Кобор Мангеа, суске ојтани веќе Андре активирани, хем шај секогаш те дике, ем кад добинето одговор соске отаир Ефендија кава веќе одговорин далеко претходно. Рескла се вепи намагава те малтитери навлен, само када значи ек могучност те шај телен ола јек те ден јек селаме бумаре магутненге ем ашиконге со тане ленге ки околина, па те шете пане емисија за соске заиста значи думнен нека овен манги со неко простинен манги, када прво е Ефендијаске е Мустафаске, те дал по апел сарнење кои со тане абдиснодиве ки програма Бујрум Ефенди. Selami kirava sarnenge, šukatu mare rakja, na samo selam te djal tumenge, nego satu mare familijenge, jek butiko ja se celo vreme duj sakja možda keraja, prolaja taro koloseko, taro vozi, svikova taro koloseko i kaperol normalno karušinope. Ako keraja je tema primere debi ili oponašajne, ta čovak je da je tema mate meni namare teme,
acaba sine sa svoje oprašanja da, iako on šuđe prašajna, ama ipak ta čovjek i tema sad dio kraja. Od olea pa na počkar, a celo vreme kraja baš od debi, a meni izgleda, so manj interesuma ili tu so interesuma kućatu. Na, ti keramen ki tema potpuno je tematar matiklova vrijao. Aba kada kao odpale o vreme da lete makoro, tega nika i klova. Tela mi te keratu menge sarnenge, keren halali, ako grešigem od Allah'tan od ova so prostinola menge, pa diodikive, inšala, ako nešto isi, slobodno taj reste, obratene tumenko pravo, obratene mangeda, po širokojem poškarko objasnimo. Selamun alaikum. Eyvallah. Ake kanaka muka Tahir Efendijada, te šaj ovda te del po Apple ili potočno te del po seljami sarninje pe dikutnenge sar sova kerda, znači o še Mustafa izvinala pe so našti više te kere lafi, pošto i palem dujsake te više, znači dersi ti kere na netano jednostavno, dali skoro sebe pik palema krava Ibrahim Jusuf Afikermange so našli da preko mogućnosti te kere pe pana kale starlati, ama kiva prilika, inšallah, kad dobine to odgovor. Tahir Efendi, ake kamu kapti, ake na isto i kamera tu da deto saljavati, to seljami seka suvangija, buyurun Efendi. Me prvo, amare peygambereske, ek Fatiha sekua çtinav, leskere ashabenge, leskere eklibeteske, odovol amare peygambereskere sünnetestar, ve kata Kur'an-ı Kerim'i matuulav amen. Ve şükür kodovol sa današnjo vreme su isto prala oroma ili aver naciyeta odovol sarnenge pa duri mire çavenge inşallah nekadol avka selameti, avka rahmeti, avka bereketi. Me sako prala atar selami kera, ako nešto grešio izvija man, normal, amen sam insanja manuša, so našti sađa nas, morate greši nas, ali isjame nek dovo so možamen to prostinol, zaleske sa sekaske vakirav i rat nekasi kolay, nekasi lači ili kolaylıkos nekasi. Aver tema inşallah, paleka kira lafi, aver programa paka kira lafi, Cakına o Tehran Efendi amen duyemisita daveti kiro ko YouTube isi. İnşallah şunen akalafya, katreben amenge, suski akalafya, naraykata kitapi, akasi ek objava direktno katar dovol, so avkaj amen akeski vakjasko tursko ek teceliya. Selami kerava u Skopje sakoprala i Evropa katar su diklamen sakoprala, olasi šukaprala, inşallah o dovol neka kirol amare peygamberes kere makameste sarnetavas o koleda dünyate inşallah ciko Hazreti Muhammed Aleyhisselam paşetovas ve o dovol amenge tedol ekipe birlikos beraberlikos matulavas amen. İnşallah kata Kur'an-ı Kerim'i katar peygamberes koro sünneti avri matiklovas hem tedikas ake dünyate so posigo tarakas akamanuşa socanen o Kur'an-ı şukar em so arakle insani kamili. Čuminav tumen katayaka koji si manda potikne, koji si manda povare lengere vasenda čuminav, sarnenge ne poeden, sarnenge selami, saygıya, melametsko nefesea, melametsko vozduhea, selami kirav tumenge. Hu. Akerlajne so akrila pe samaredu Efendije kola so dene znači pomaro vreme, pomaro zaista znači trud so šajne, kobor so šajne o kapaciteti te objasnila mengi, hem te aladina znači su značinala o ponašajne megiju o derviši, hem o ševo ili potočno te vakra o džemati, hem o hođa. Pa mate vakra matik dugolačina pa jagi neka sa vakra samo jek sa prvo o Allah Đelešanohu nekovol tu mendar zahvalno so Pishingen tu marešuže komentajra hem so spodrinden online akale emisijakoro. Pošto je Allah eskrovo spitiva rodaja, inšallah na ne ništo te kočinala men, te barara amaro džanli pe Allah eski kodrom, ove saste su i nenne sarine amensar, Allah neka mu kel po milos upratu mende, upra amende, hem neka ara kel amentaro širkija, hem zabluda e dunjayakire inšallah. Mukavatu men Allah eskere rahmete, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketehu. İnşallah kiva ver prilika
ко вавер могучности те шајд дружинамен исто са дружисалем авдие, меним ву захвално туменца сојненине доборка сабрлија акале програмате, хем морам те вакера о позитивна о негативна мисле аменјетане заиста буд важна, суске далејата аменда кади хамен коборинем јака, коборинем со акрилапе слаба, ема дале јеки кеа требала амен те поддржинамен, суске о дин исламијете само акал шајте добинал јек развива или поточно те вакера јек шукар дрон те шај јеки ке те повучина за тема давајтано о муслиманско дром или поточно те вакера са собунемен сарине осирател мустаким. Мека вакера туменге овен са сте сојнени аменсар, токи тумари рад Олмах нека му гел бурахмети тумене, некола разија туменсар тумаре фамилија, хем бива кера туменге кива вер прилика, кова вер вакти или поточно кива вер емисија, а кале исто броја овен манге, мукава тумен елахеске троместе, eyvallah, eyvallah, eyvallah. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim ve merseneke ila rahmetillah.